Krista pungau amai pai wang bu yapan. (1925 to 1926) Bang pa ma British government na Tamlu ma tak bangalo cha wilak ne ngai. Hadok no wilak chingne pai bu ka talan yo ma au ka ta cha akoya ching ma bu imkong mayang se min bu ungo yang ki. Imkong mayang tamlo jingso mabu na haja en long na kunyak akoya jingde ipai woya in. Ayang akoya jingme lai nyaulak jingne lai pande son. Ope akoya chingme glass ni ngoi se en long na kunyak lai nyawa so dau phai me glass lim nyawlak chingne impur de son. Impur mission school me lai nyawa ngokwande en long na kunyak 11 December 1932 में Reverend Subangwadi आओ काये ये में बाप्तिये दम आओ पे इन लोगना कुन्याक तमलो चिंगसो दे लाइये hayang चिंगसो कतालान दे Krista pungau amai bonga दम Dau kaya jingso katalane Krista ya hayang Christian de men dam Dau kia kunyak katok de Krista pungau amai pai hayang kunyak katok me Krista pungau amai ja pai me ja se cha lu de tai bu ngonang kunyak katok kunyak katalan tamme kawang sipsi jin de ngodo amen.